ndabibutsa yuko iyo nagenda ku ishuri hariya mu inama kuri ya Femari namba urupira kwa mama, urupira rwa dushe kwa mama rubera hariya kandi urwo rupira neza munsi akantu kariyo hariya akantu kariyo nagira amagorwa saa yine kubera abana bari bazi ko munsi akantu kariyo hariya nagira amagorwa saa yine mwari bagite kre gaca sohoka n'urupira sohose gaca numva bari bageze Yarabe hariya kose ndabyibuka yuko hageze igihe saa yine byanga yuko sohoka mwarimu ati sohoka ndabona ati gese sohoka ati kubera iki nati mwarimu hari umukino abana bakinira mwarimu yibaza ko hari iyindi mikino arahirukana ati mwarimu sisohoka ati sohoka ko basohoka ndabo uyu mukino bakina ntiyamenya ko ari umukino w'ibindi ndabyibuka carasohora ku ngufu kuko twana beza twana tumukina amanutu ugurugu kumbe tumwe twipanze hariya utundi twipanze hariya utundi twipanze hariya turindiriye yuko sohoka mwarimu carasohora ku ngufu cadasohoka n'urupira mwarimu nawe cararunguruka mugatobura nawe uyu mukino uwaze yewe baba sose n'urupira mwarimu azakubona ngira mugezo bwa tutaramaze guhera ndabyibuka mwarimu uri kubera yapfuye nari kumugurira ifantubu yaciye agenda azanira ibutura kabutura iryo butura daca akibuka ryari ryirabura wamenya microscope anambara kabutura cyanicara mu ishuri ariko mfise umunezero uvuga ati saa yine turabivyuza kurara ubwana nawe ati tumurindire saa yine tumubyinire narinze mfise umunezero kubera ibutura bemeza wamenya ikintu gikomeye kandi hari abaye ikintu gikomeye bene n'ikintu gifuka niya muri Afurika y'Epfo hanyuma rero saa yine iragera nabaye wa mbere gukoroka kandi barakwiga ariko nabaye wa mbere gusohoka kubera ikizi ko mfise ibutura ntabwo bwibaza ko ariko bizokwama bwira mugeze ubwenge siko bizokwama haleluya siko bizokwama babana nyuma yanjye basanga ibutura yo kadabara kimwe hari ibibazo kubona ni mu bwate ya bena naranezerewe ibutura sifa kwa Mungu amen hamba urupira kwa mama iyo buriya yavuze ngo iyo ndabyibutse mpinda umushitsi ngo nibutse yawe Imana yakuye mpinda umushitsi ndabibutsa rero bene da nabaye mu buzima bubi biranga cyangwa gutangura kuba mu modoka byari imodoka apana byari imodoka byiza byari imodoka byapfuye yewe n'abantu Imana irandinda imibu yose yazi karodererasiyo mu modoka turamusa tujyaje mu modoka nibikanja Imana iranziga amasinafa kugira tuze kumenyana mu bwate yawe amen ndabibutsa rero utarapfa niwihebure ndabizigiro nari mfise jewe ngozogira inzu ngo jewe ngozogira umugore byari kure mu kwezi sinabibona ariko Imana ikizira ahantu haleluya
buryo mu modoka ndavuga ati rero sinovuga mu modoka reka ngende nikure akazi ko mu nzu ati kubera naho mu minsi yo kurya ariyo abantu bakegera akazi ko mu nzu ariyo akazi ko mu nzu ni keza bene da none umuntu urya indya za gusa sivyo inzu ya gusa agasabuni amazi amatara n'amara na televiziyo bagatako bakaguhera none urako muri bose muri bose hanze ariya mu za Kenya hanze umukozi wo mu nzu Imana arasivye baravyikorera mu arasivye ndavuga ati basi reka gende muri akazi muragonge ahantu nijyane ndaharonka ndaharonse rero campura n'ikibazo nariko ndacumba